don't wanna listen to you. You be shy, so you don't know what you want. Girl, give to me, girl, my everything. So here's it for you, know you gotta fuck. Girl, give to me, girl, my Hey, what's up, guys? Good morning. Good morning. Welcome to our video and welcome to our day 4. You know, we here at work. You know, just got here not too long ago. You know, getting my truck ready. You know, doing my pre-trip. Chào Manuia, chào store, malo lava soi pua. I made it now. Thank you for watching our video. Malo lava. Ya le pokwa kau mai po ingal benga. Ya, kau saung ya kule the truck, you know. Yeah, and malo lava. Yeah, remember. Kai le kuai ni kai au macam opie. Ilona lofam no ngalei ona ba venga mamalu ga ne yaso ba yele ma ngaiole sulu le la matango pie uma le ne chao ala pai mai ne chao mau le ola mal malas ya ole bi inga fa po I le tua ya e mai le yaso apa na ole na matalo waso ya malo lava nga lu ne yaso ya ala saungi foi kama nge aso e fai onga winga au a melodi foi fi ai fa mon ya sei a makar kako aso nge aso ya sei kau fai aku le lodi de ya kako wo lo la e fai kako okam piki kako ka malo lava qua công hộ mày phải đâu piki mua đấy lại lâu mẹ cầm mà em mình nghe một hồi là lấy đây là câu gì ông mà hồi bay sổ mà lo đi đây due ni vai sono io le a semere uma che non ho vai a cure loading o me a camare coio e comunque così ora co macamaca o io so che per mo e su di ma per su un pai la che vai o meu foi ninguém isso uma foi ninguém vai assim eu vou ver o weekend pe mora macani ele vai ver o weekend so Friday Friday é meio osso meu fare con lo waso fa misa meu pa fi foi le finge ya we xiang meu ga ko meu fa finge quero fai aku la se ko no e se ki ara ko no a pe aku la ko mai se ping soli mo ko se ara ko kai ko kala tu sitina ole tama ole ulu ole ainga ere oi smaku ainga mene Chekia fica no raio. Ora cai me. Ora cai me lu jere lu lom tu. Oi. Karaula.
Iyo kala pala vai kala. Kaya ulali mako pai postaria. Mere ilaw kama sa di kakuanga kakangil loko. Kaya ulali pa film ako pai postaria. Lang ako pa makuha nga hingali ali foi fakau masi apa masih pepe ya pingin lo so masih kaya abi fai mako breakfast elo ara ira wang ai suwa masih sa mo mara ule ai suwa masih ya mangko ba kimio sa mo man suwa masih si orang pingin lo ko ingal suwa well ko inga pala si uwe ma iar ko ka pengilan maksuwa mas shit dala pingi karo suwa masi abi no breakfast kaya di ka ko ba ai la po ai la ba kai mai pai postari kaya ai suwa mas o me masangi be ali sile ma oi ka maro nga vai ke mirso mas vai salo oi pingi akulan mako si mako si be au des ko nga iring ke al mako vai salo wa sek ya vai salo pa ko lu nga silo ipu vai salo no asa pia lo caro. Thank you. Ya lo sa ula ko shaki ko po. Ko ka kalanguan. Welcome home at the house. Kakwe. Mình các cô ấy sợ. Ồ, đây là cái đến mẹ. Yo. Warehouse querido. Aqui, trailer. Kau pa makamakaw ko kung uli.
the warehouse of the FedEx ground. Kele Yoko. Oh, I like my daddy haka wisnets. Kalonga elap. Oi. Oi ka. Malaw-law piyak. Kasi may kukoy. Law-law piyak. Yok kungo nga di warehouse. Go chocolate. Have two or one? Just one. Harika, siyan pa ilak ya raw po siya. Come to the automated telephone arrival. To arrive a line haul trip, press. If you enter the number of a trailer you are taking. You entered 4, 5. Enter the number of live packages for this meal. You entered 150. Enter the total number of packages for this meal. You entered 150 total packages. If this is correct, press 1. If not, to enter another trailer, press 1. If your dispatching assignment is to return to terminal, please stay on the line until you hear confirmation that your grip has been successfully updated. Please remember, your next APR call will be your arrival at the terminal. You have successfully completed an entry. It's not even that hot. Oh man, it's Friday. Ready to, are you ready to enjoy your weekend? Are you ready for the weekend? What are you going to do for the weekend? My weekend, tomorrow, Saturday, go to Bible study. And after that, probably go visit my son at the graveyard. And then Sunday, go to church. That's about it. I'm me fight. Think I'd win. Party. Yeah, much what's up? As long as I have my family with me, you know, and I enjoy time with them, that's all that matters to me. Party and all that stuff, I'm done with that life.
maro le ko lua pikir ka maro ya alulo mar maro fale pan maro mau quăng với cái mi đó yêu xa mua có con mấy xe yêu xôi còn mà cầm ở đây thì cá đều mua cá lời cũng ngon sao nghe luôn mong mong ngày mà ngạo với cái gì bị lên lá yêu xôi phô lên mắc cái lên lá mà về lấy phô lên nè ồ lâu quá rawa kiri laka miringa velepo laka miringa sasa malitele wa kakalong ako ko makafai e kamara nga pe kai for se furu men mo kwai be bella ka bi me ma nga ye le usu de kai ao hoi nga ai le usu kai ao e ma du hoi nga le sau uma PK se furu ya macaroni ale kapenga lau sue o fie kapenga me uma fa pusa koli de ulu koli de va de ikalo mama kuwa ya Samoa nga ba kini o ka Samoa pero nga kaya lang ko mga lupa ko kumita ko ciao umami lang ko no oh yeah, and if you're watching this comment below and leave a comment and let me know where you're tuning in from and I'll give you a shout out, you know, so please subscribe our channel and thank you kaya mo meong ôi cậu sân phụ mà cái gì là số số rồi mà cái gì yeah beautiful day bên mà cái gì mà đó kau kopi aku le shopping al kamal le ya fai mako zoom meeting koi kol gua mi ke maka de zoom meeting a venga Sao chơi lại hụt đập một quay đi một cái đi
try and have these all hands every month. Again, I would like to keep them short just so we all know what's going on, and then if you guys have questions, you know, to ask on the call. May maungaw kay Yeah, Mia ko email me afterwards, me or Trevor afterwards, or speak to James. Hopefully we can get back to you on any questions you have. So probably the big thing right now, I'm sure you guys have noticed the cameras are starting to talk to you. So what happened from October 1st, FedEx has required these AI cameras. So I know they're not perfect, and basically what happens is whenever there's sort of an event, it pings us. So I have been disputing them where I can. Particularly I know the seatbelt thing is something that keeps recurring because it can't. Some of the seatbelts just seem to blend in with your shirt, and I think that mostly at night All you right, can't guys. figure that out. That's it for us tonight or today. Today was a good day. It's Friday. You know, tomorrow's the weekend. You know, can't wait to spend time with family and friends. You know, it's a long week, and you know, thank God for being with us and give us the strength to wake up every morning and come to work. You know, and you know, for our family. You know, and thank you if you're watching this video. Thank you so much, you know, for tuning in. Don't forget, you know, subscribe our channel, and like and comment below. So like I said, comment and put your name and where you from, and I'll give you a shout out for watching our video. But thank you so much. You know, God bless you. You know, God is good, life is good, and you know, thank you for being with, you know, to be with us, with me, this whole week. You know, to show you guys what I do and what I do on my life, what I do. You know, le aso male aso apa kaya, you know, mafuka mai ia le ri o umaringi aso. Ya pamangwia kere le ri ya oire makamaka mai ia no fole ri ia mo pere maloshi male ola. But that's it for us today, guys. Thank you so much. God bless. This is for Rainbow Family, and please subscribe, like, and comment on our video. So God bless. See you.